En baie welkom aan die kykers. Julle sal seker sien ons sit 'n bietjie anders en dinge lyk 'n bietjie different die vandag. Soos julle weet, celebrate ons Easter en ons celebrate die sacrifice wat Christus vir ons gemaak het. En ons wil vir julle graag iets spesiaal doen vandag. Let's take it away, guys. Your name on high, Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, and I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high, and now I love. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh, you came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts you paid. From the cross to the grave, to the grave, to the sky. Lord, I lift your name on high. Can we do it one more time? You came from heaven. You came from heaven to show us the way. Show us the way. From the earth to the cross. Hallelujah. My debts you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your Lord, I lift your name on high. I lift your name. Lord, I lift your name on high. I'll forever give you the glory. Lord, I lift your name on high. And I'll forever give you the praise. Lord, I lift your name on high. Oh yes. So as ek dink aan Easter, dan dink ek presies wat ek in die intro link gesê het, dat die sacrifice wat Christus gemaak het. Onthou hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy het dit gedoen vir ons. En so wanneer jy Easter celebrate, onthou altyd dit. En hy was ook nie spesifiek oor vir wie dit is nie. Hy's nie uitsoekerig oor vir wie hy gesterf het nie. Hy het vir almal gesterf. Daar's 'n koortjie wat ons sing in die kerk wat sê Jesus lê sy lewe neer vir hulle wat hom ken en vir die wat hom ook nie ken nie. So hy het dit gedoen vir jou by die huis en onthou altyd dit. Maar ek wil dit oor switch na Danny toe. Danny, wat beteken Easter vir jou? Manjalwaira, Paasnaweek is een van die grootste gebeurtenisse in die Christelike gemeenskap. Yes, Dit beeld vir my uit dat sonder Jesus het ons nie 'n redder nie. Sonder die kruis het ons nie verlossing van sonde nie. En sonder die opstanding het ons nie oorwinning oor die dood nie. En het ons ook nie hoop vir ewige lewe nie. Die woord. Die Paasnaweek is een van die grondbeginsels van my geloof. Jesus het gesterf op die kruis vir my. Dis Johannes wat sê, kyk, hy is die lam van God, Yes. wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het gehang aan die kruis vir my. Hy het my skuld betaal. Ek is ewig dankbaar, ontsettend dankbaar, en ek wy my lewe aan hom. Want hy is die opstanding en die lewe. En die wat in hom glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis apostel Paulus wat sê, Preach. ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat in hom glo. Daarom vier ek Paasnaweek, ek vier my redding, ek vier my verlossing en ek vier my oorwinning wat ek het in Christus Jesus. Wow. Oh, that was good. Thank you, Danny. Maar ons weet natuurlijk, saam met Easter is daar baie tradisies en goede wat ons doen, soos die curryvis en so aan. So Ethan, ek gaan by jou luister. Wat is van die goed wat julle doen tydens Easter? Okay. Elvira, I think that Easter is not just a time of fellowshipping with your family, enjoying pickled fish, hot cross buns, al die lekker goed.
but it's also a time of reflection. I think it's Philippians 3 verse 10 that speaks about we should know God in the power of His resurrection. Yeah. And we should also then blend in and understand the sufferings that He had to endure for us. So as much as we're celebrating the traditions that goes along with Easter, I think we also should never just forget what it is that God has done for us. So I pray that everyone, as you also gonna enjoy time with your family, geniet die pickelfish, geniet. Yeah. I think that's one of the main things why people also want to do Easter, is for that pickelfish wat ons 3 dae eet die hele naweek sommer. Maar yeah, so I think that is one of the biggest traditions, but let us never forget the main thing, and that is to reflect on what Jesus Christ has did for us. And He has died on the cross for our sins. So the best thing that we can do is give back unto Him what He has did for us. Oh, amen. That was so good. Baie dankie Ethan en Danny. En ten slotte, geniet dit met die familie. Geniet die tyd saam met die familie en reflect soos wat Ethan gesê het. En maar ek dink guys, ons kan seker nog 'n song sing, né? Wat sê julle nie? Right, let's go guys. Dis een van my favorite songs. Onthou en ook vir my toe hy daar hang en bitter ly o wonderliefde so ryk en vry dit breek sy hart vir jou en say hard for jou en my. Hy die onder en ook vir my. Toe hy daar en bitter ly wonderliefde Jesus dit breek sy hart. Halleluja vir jou.